Kayeng darbar thawaan ka Khasils Adormas District Council singi baar ka darbar liur haka nyutrik naitung arjara puar klaya tai hilor ka phang ka khana kari khasi haswa ka jing pedri kam me kharnit banrio lani ka 6 schedule jong kariti sinchar kari India ba kumchu yak banta jong ka Federation of Khasi States lawan ra ini ka mat do ba penishkan NCM MDC ka Congress na mokhar penthorom khra ubadairu unong ilam kalyang persha Hashwabu Chief Executive Member ka Council ba Titos W Khan uncubab lai shim manta bani tai gini ka phang do ba Roni V Lingdo MDC ka Congress na maliam Ila ban bo ka jinggali kai ka daw ka para penlong yung mover ban wanra ia kane ka motion hakane ka session ka pamenta habagi phai kaleng haki state haki jila hari India kiba bon ki jila baper kilong insecure haji re bagi an kiba penteri kam daga sorkar India kam tam haji re bagi jak bendri urit pai ki jong Mr. Chairman sir lesing la banong ba kanong rim ke bas kam ki mau prom ki bas kam jong gari ba ka jong jak bendri kada ilang ba idulir ijinyate ijinyakut jong kilong suwa ki mansua kanu kakur kanu kalongyong longsam ada kamben kadulir ke baskam yendo no wat ka jinglong trairu ya kanu ka kendeu ka sia kanre ki breu ki basumar ya ki dulir ya ki no ki kot ki sla ki badon kam kita ki longyeng ki long ki baskam nabar bagi don ki nongrim ki baskam Mr. Chairman sir ngku akan yan ban kren akan kajing kren jonga akan ka motion hakapor jong kajing sensyar British ngalabanong ba kae ka kamram jong ki himak hasi hakapor jing sensyar jong British pre-independence ngatrela timpej haki babon ki records lakalong hakino ki jingete ki dulir pinyoi yaka jing long powerful jong ki khasi territories kadado wat British ro unoma ban encroach CNC ka khandeu yo yaka jing biet na ki hima ladaki dan kami akan nunggu jaka kat ka powerful British government kanama ban pha atau sipai British ban kloni akan nunggu jaka hapo ki hima khasi namar ba ki don ya kata system of governance jong ki khun di hajar hapo ka hima khasi di jong ni ladanga supu ai tang iwe reference barit hausnam ka khandai spa lai phusau haka arbu pratri jongwo April ka khandai spa lai phusau haba ka British kron kam ya katai ka short round route hajan long mali kamna ban su plon kumtu ka hapan daya bujli no bagi kur lendo nong pure haka British government ka hapan aino ya katai ka Nehru koloni lani ya katai ka maudat bagi nong mali sya ki lendo nong pure ban ka British bagi lendo nong pure ya aino ya ka shut down road so British nisno tu ya ka jinglong powerful jong ki hima khasi wan hagapor jong ka powerful British government oi lese ka jinya pai jongi ki menteri ki basan ki lendo ka penlong ki British hagatu ka por ban penmi ya kita ke bawang ki British village lane kita jong ki British territories kamar bisul dengan bakla dari part of himam lem
Tendai nama kajing yang bebek. Ese kilongsan kemansan kebasan. Kalau lain no bergalong ke British territories. Niki bawa mentaki British citizenship. Watna kataru. Kimla ban dominate ya kenda wesya. Hoi idai ki British territories niki British citizenship. Henry kimla ban sukam ya kajaka hapo marbisu hanong diri hamau mulu klem na yo jingboy na usardar jong kanu ka citizenship. Mr. Chairman sir, hanging is auto ida kilong strong, powerful, jong ki hima khasi hakapor dis in charge of British. Mr. Chairman sir, pat di para local court juga yeng. Naya keren ya ka during the transitional period of independence. Ngitip bahagian baka Kinong yalam hapo ri India ki raya ki ka jing lai loi. Hadir balayo ka jing lai loi. Hausnam ka kandai spa South Home yau. Ka Indian Dominion kamnut ban ong bagi arbusan himakasi ki hab ka Indian Dominion. Hoi ki kandau British namar bala gila kuatno ka jing sinsyap gila ban lei ka Indian Dominion. Katba ki arbusan himakasi what ki British citizenship ro lase kinama banlong property jong Indian Dominion jayu hakat lepor kinong yalam jong Indian Dominion ki ong ba ihap ya kendu ya kinong yalam ya kisim ya kelengdo jong ki arsan deli hima namar klam kanu kajinya soy kajinya sang kajinya te bagini ki arhusan telik hima kan nomlong official bangindon hapo ri India. Oh leseng laban long bagini ki laitri municipal Ashilong Pulas Bajar Jail Road European Walk idai part of Indian Dominion kandai ka hima malim kandai part of Indian Dominion. Namar baka British kan maban obar ya di arsan hima syak Indian Dominion namar ngilong Tri territory. Mr. Chairman sir ngasutna ban ya kaji start tung kinong yalam what ka janja dorbar kabalalong hadisnya kenais pa sa hunyau kapas ya kawai resolution kata galang kajanja national conference kabalalong hakai trip benai ba kenais pa sa hunyau kelarai ka kawai ke jemut ban peniasono ya idolship Shaka Federation of Fascistic kenapa kinangyo susu ya ke autonomi habadon hapo di India namang isu tu baka janji pur ketopor kamdei ka sibenta jong arsan hima kandai da resolution jong janji national conference kilarai dan penyeso baka Federation of Fascistic nampak banyo ya kajing lalu autonomi hapo ke Indian Dominion. Mr. Chairman sir hadian ba isim kasih jongi kilaya soy ya kawai ke dolir hadian kawai ke dolir nata ngiti paha ke dolir ke Bandung kong kawai soy ke hima malam ya ke standstill agreement ke Kranishay hangnya ba tanggawai ke defense kan hak sarkar India ke external affair kan hak sarkar India ke communication kan hak sarkar India berpunta ter currency hendrai ki babon ki subject ki hap
ki hima khasi ki jong khanrai ki nong elam jong ka Indian Dominion na kapor isngau tu bakam long sif ya ka Indian Dominion ban ya soy ya ka ni ka Sunsil agreement kilari ni kilari luk biang kilari bais biang kilari biu biang ban penbor ya ki hima khasi ban soy ya ka instrument of accession ya ka annex agreement. Mr. Chairman sir, hadirin bagi hima khasi hapo kalama Federation of Khasi State isoi ya ka instrument of accession and annex agreement lawang ba hakata kapor kadai pat sakapor ban ya kren halor ki paragraph bafer ki bala kren sai haga annex agreement namar ka annex agreement ka kren sai hangni bakani ka agreement country kam bat nang hap pan ya pek nabaro andang ibaya soy ya kami ka agreement kata kamu ka Indian Dominion bat ki arsan dali ki hima kabasay hangni ka ungkup ni with the exception noted below, continue in force until a new or modified arrangement have been arrived between the respective authorities concerned. Kabamot kane ke agreement kan nang beteng rengkar kiti kiti benta ki baharum ki ban naik na ka sarkar India tak hadu pandai penbaik ta kumwai apa yang kini ki adli di authorities. Hadin ba soy kani ada ngambak la tadon ka dorbar hak bang itip ha ka Federation of Khasi State bat ka federated state na ka banta pa ni theory pa ni tai kumnu ban besu yakini ki paragraph jingyada yaki hima khasi hapo ka constitution jong ari India ba Germany sim Germany badon ka Federation of Khasi State ba itu pastor JJM ni Rolls-Roy hakalang ka federal state haka jingjit lawang ba ka Federation of Khasi State kala khamtam banjit ginong mikmat tenrai tip na kino kidaw targom mikmat hangtei kadon khandiat ka jing ya pher bandon hakatei ka constitutional making bodies. Mr. Chairman sir, isngau tu baga jengmut jong Federation of Khasi State kalong kibenta jinyakut hakani annex agreement ini bang sai kedar hak constitution jong ari India jenrei balong constitutional tam sai ya kumbasai hakani annex agreement hoy layo eta bor ngila hamdon kebun ki jinyada jenrei nang do sibun ki ai kat kum ka jingkut jong kan ka annex agreement hajing sisa nakaliang jong ka Federation of Khasi State ang tokopor kayen tang hakawai kan nongrem kalong banom Aibor Khan yo gubernur banom Aibor Khan yo gubernur hendai ban Aibor ya ka house mano transfer ya ka block 1 block 2 kahima nartiang bakahima khairim sa Miguel Hills namar panggil Aibor ya gubernur tanda kan notification kat kana ispasan buai ina duno ina block 1 block 2 handai la digital Aibor ni ka house kumbamut da Federation of Khasi State na try ke nom kita lek station sia Mr. Chairman sir rafiakan bah lagi beliau jemut bah lagi faidin hendiat Mr. Chairman sir nama kadeu mubarak airat yang hendiat idon tang sanut ki yang nyate hendiat fila rapi pai bah haji dei barka Federation of Khasi State telah persangkat pula ban safeguard ya ka interest jong ki hima khasi jong ki khun ki hajar ban bendrung ya ka spirit jong ka artikel laispan yo puai jong ka nagalan lese ngabalong ba ka nagalan ka spirit jong ka Federation of Khasi State kabalakan tu
yang ka constitutional making bodies ko por pantep ya ka spirit jong ka jing layoy hak to di benta no act of parliament in respect of religious or social practice of the Khasi customary law and procedure, administration of civil and criminal justice involving decision according to Khasi customary law, ownership and transfer of land and resources shall apply to the Khasi and Jaintia. No act of parliament can apply on land issue, on religious issue, on customary issue. Kata kadi kan nongrim ke baskem jong ke Federation of Khasi State. Kena lapoi yang kita ikut orang lapoi di portan. But nagaran kami state hadian ke penduduk hakati sebenarnya ya gini exemption. Mr. Jamansar balik aku akan bawa ya gini bagaimana kita mau belum di basket. Nak kepada ke district council bangin kari along ya kirang basno ya kisarda ya kilendo ya ke Federation of State. Apa kari bekerja kami macam ni. Henang ba in sevda ya ka interest ni ka Jammu Kashmir na ka Kashmiri territory mentakalan ka Union territories. Mr. Chairman sir, namun bensin mentah dengan aino kepor jona ya umuvar so khasan minit lada tam ka. Ni ngaspantang 9 minit ni dengan ayat di perumbar. Nah terus Mr. Chairman sir Kita berdua sopi, masya Allah umum. Mr. Chairman sir ngatakan nomong advisable lihat Pak Roni Pak Kren. Ya Mr. Chairman sir kani ke motion kanong rim baskam. Na pengajuni ngasyap tiga berani saus kantang hati paragraf tu ke section tu. Tapi at any time ban amenda ke parlimen yo hamadan badan itu no ikarai itu. Hendai lagi cari along ya ki khon ki siu ki mayat ki parat ki jongi ki hima khasi ki jongi ngangai sam baka sarkar India kanoma banle pun jekai ya ki ai ki dulir ki bagi sai ta kuplai sibon Mr. Chairman sir dengan persyaratan kini kejingun ra uni umuvar kadai ngasno promotion kadai kepakong sam ada kata-kata banga kermen baka isi kan chin khaya kini namarba ladangnya donang ni nimla paniadai kilawai di pateng ya kejingong trai lom kendrat ya ndau kesat tani nasmo kejingdon ke schedule pelalong pemdon kejumut dengan sautan itai Mr. Chairman sir na kersyane kini promotion lawan ra member bodong-bodong na po konferum kra karena net polisi dan cimkia ya kini tangda ita Mr. Chairman sir dan chongna ka history jong kari kejung hashwai ba Inyo ya kanika jing pendrum yang i ha ka kernet ka bahan rio jong kariti sanchar dan dari India aga jing sia ngalapan kre ya ka history nadu ka senam ka andai spa arkulai adu senam ka andai spa sok pendai Balesir mubar lada udon kam ni ngan haban ai mubar nang ba kun kham syai sutu ban kham sutu ya ka eka mat ka ba ugawan ra ada di Balesir kan longru ka jing mentoy lada barok ki number kinyo ya ni ka Genesis ka bangira penkre na kalian ke isi kebanadu kesenam andai spa arkulai mai spa tau kembali dadai basyak Papua ngat kulit dan rei suku ngat suku kan ketat di Papua kidan sibun ki kimat ya kiba mubar waris kamtam ha kabedai bati dulir lani ikot Islam kibayade ha katu kapor badang sanchar ki areng bad ya karukom banbu lani ban
Penteri kami yang kini dolar agak jinga dai bat klik nong sensar tu ni. Iju soto ba kabor jong kini ki klik nong sensar ki jongi hak tu bakor. Tilong ki badon buat hadu bakor. Ladang ia sim nuksa. Ya ka baca hak tu bakor bat mentang. Teng ngisngo bukho ban ong ba kabor jongi menta alat telot ada dang haki kendiat banai bat haki senam ki doladap nakaliang ke jongi ke council bat tunjuk nakaliang ke isi ilawan ra ya kabil ke bangi ong kan landil kaba isung thu syai bahadu mentang baik ini ki dolar dan ki kot isla ki bangi don khamtam har bedai bak ando siap kimlong kita ki dolar ki ba la ban itu dakaan bawat ki bang lani kita ki joka ki baju ai ram ni ki beriuri haba ki lek ban bu benda lembah ki dolar ki bang itu kena terkadang ngilawan ra ya ketukaan bagi lepas ya ketubel balakuno bagi ni ki dolar ki bangidon daki spa senam mencuan dei ban itu no dakaan abang ya keren siapa ngakam kaput ya keren nak kaput kaput abang ni present ya kita ki dolar ki bangidon ki bagi hima ki don lani ki kur ki don ki rai ki don isngoba teng kapan ritmen sim ini namar bagi orang menginum itu dokumen seperti ini dan tak kadau kajingwan ra jong umoba ya kenika motion kapan kendet beliau ya kabor jong ini ke district council yang batu seksijil bakubang alaju ong nakapor ba kat banang ni ismi bagi kita kibor ki bangidon i kumbakinang rings dot lani kinang tulat kita kadang ngasno ba lakumnu ngidai ban hai din biang ya ka ka ba ka Federation of Khasi State kalaya menjur hakapor bang penyeso iladi bat ke Union of India lani bakar di India ki kita di agreement lani ki ki jinga soy kat kung ke instrument of accession lani ke annex agreement kay ka bangadon bat ong lengkot kalong bato kung kayen bat kung kidikot ki badon burom jong kani kayen bat kumjuru nakaliang jong ki isi kan sa khot kerpang ya kikli nong sensyar baro bala kumno ngide banyak selok yang sasisian ya kan kamu menginya keren nginya tai bah bat haga juga poru kat ba kani ka amendment ya ka 6 schedule kimpat dap adu mentang ngasno ba ka resolution lani ka jinga menjurlah hapdeng ka council bat kikli nong sensyar ngidei banang penklansu ya ki agreement dibangi lete nado ka tulo desa sisian nga ay kublay ya umubal jong ni commission bulon ra bat nakaliang ka isi ngin simkia ini ba ngin sa khot ya ki kri nong sensyar baro bani kren bani tai ba lo kani kama but let's see kalau ke kabanang penklan cucu bagi numsya kombo
kibor tiba naba khamtam naka liang jong ka riti sensar bangidon bahkan numkhnot ya kibor bangidon banyada kerpang ya kan kecai berwil kecami kita gini kimtian lihat istisaman disebut